drago mi je što sam tako mlad ostvario velike stvari. Velike stvari naravno za Hrvatsku i za mene, ali nadam se da će ih biti još u budućnosti. Pa da, ono što je najgore što se sve događalo jako brzo, u kratkom vremenskom periodu. I eto, mislim, ne mogu se žaliti, ali da kažemo da sve ide toliko brzinom da jednostavno ne stignemo se ni okrenuti, sezone lete. Naravno, kao sportaš samo gledaš da je sezona što uspješnija i eto, mogu reći da zadnje 3 sezone su bili dosta uspješne i nadam se da će ih biti još. Igrači, to nešto malo. Da, pa moram reći da mi je bio pun pogodak. Razbio sam se u jednog kvalitetnog igrača koji sam prije bio i naravno nema još prostora za razvoj. Tako da sve pohvale klubu. Da se svaki dan malo dokazivaju svaki dan. Novi izazov, jednostavno mislim da po neput razmišljanja da je to